Hai menaze ting choma I zaiklum namain cheu zikna ting kum chana jang kai jem dai ntang mai ting chua derein sa polia ge radling chuna tingge tingrui biting season ge machi kyak taw biting lei chogu memory teuze machi kyak lura hangge kanang me leina a haflong taining ge bambe klo nra chibang loge anui ji mepe machi kyak zo zela lei padaga machi kyak bezet ke cham be ngogulei tigit chi pantra chi chandan lingra hangge kanang me hape gepe zen machi kyak bezet ke cham be ngogulei zai chogum me mri teuze tigit chi mri te me tigit chi kyak kyak ge kangkreu zemingeu pantra chi du kangkreu zemingeu zen chandan gepe kangryak te ser ngogulei zai nangnui order te gai design chi machi kyak ramze tedze pungra nang makka kagne ningnui ramge pungwang changsing gai gulei zeka cheudlei pnui da ka machi kyak order te rahangge nang phone call te rahangge phone number ze 6002967113 rang keu gai da ra 6002967113 ai po number ge nangnui call te lu ze machi kyak ndai kire kanang me ka chebze pnui da gane order te dodi lei design ningnui tenrui rahangge nang makje pnui ne Ningni ramge pungwang changsing gai gulei Columbine Uttar Pradesh state ge hazi kenegene minaha ke ze hangrek sruk me chaidi lei zeka chewlei IMD mugudata Kanpur IF weather station ge lumbe temperature 48.28 degrees Celsius changdi lei zeka chewlei za Haryana Sirsa ge 47.8 degrees Celsius changlei za chew Zai Delhi ge lumbe temperature hang kilang bze Ayanagar ge 47 degrees Celsius changlei zasalei Zai te tibe rimai ge du Bihar banai Uttar Pradesh state ge lumbe ge ne mina hang hatai ria met chai dilei zaga chewlei mina hang hatai ria met chai di brogek lumbe ge ne hang kai zemneu a chuna pasna be face Lok Sabha election bam ge election duties temelei zaka chedlei Zai chapo ro ge ne mina hang krewjisna Uttar Pradesh ge hang krewje madai Bihar ge zane hang madai Jharkhand ge lei zaka chulei chirin magze mina chang ke ze hai chum perei medu pnui hang ge lumbe ge ne I magze nraze rehew ki tetlei ze salei zaine Nagaland ge ne du Nagaland police mina hang na ze Bihar ge chuna teti be pasna be face Lok Sabha election bam ge election duties te rahang ge langai ze lumbe ge ne ngi chilak ze chaidilei ze du ka chulei Zai Indiram ge nai kompisin printed keu ze plan ne face na Lok Sabha election bam ze nznain che keu zikhet kamai ge plan ne loi gai delei Zai Lok Sabha election bam loi gai ze party ge cham mene pnui ne duangulei zai pnui ne duangulei za che ze bam betinge Congress go president pe Malik Arjun Khargi ne znai kamai ge sa ze hanai kom Lok Sabha election bam ge opposition ka cham me wangze ka harobe India block me bonus seat plan hai nazarak squeeze mineu duangulei zaka chedlei za NDA ma seat hai naza himre zemingeu pere duiter ramalei zaka chedlei midu ning chilak zabam slow hanaikum Lok Sabha election bam ge India block mina seat hai nazarak squeeze mineu duangulei za Congress go president pe Malik Arjun Khargi ne Delhi ge India block me boguhro bamlu bechange sale jane Congress go president Malik Arjun Khargi ne chuna India block mena plan seat hai naza rak squeeze me du ongulei zakache bige state wise gene Uttar Pradesh ge seat hatai Rajasthan ge sna Maharashtra ge kaizemdai Bihar ge kaizikna Tamil Nadu ge hadai Kerala ge khai Bengal ge hadai Punjab ge krewjak chum Chandigarh ge khat Delhi ge madai Chhattisgarh ge mineu Jharkhand ge khre Madhya Pradesh ge sna Haryana ge sna zai Karnataka ge krewje mineu mangna krewje sruglei zakachulei za Indiaram ge znai state banai union territories na constituency ringeuze sna zai candidate ntara hangge zoped me plan high squeeze hangmadai nalangbe pasna be face Lok Sabha election bam ge vote kai bhi loi gai be again chadming ure khachangbe vote kai changbe za 58.3% nelei zakachulei sporoge Chandigarh banai Bihar ge na chamlang lei 35% za Himachal Pradesh ge 48.6% lei zakachudlei za Indiaram ge hanaikum dibe Lok Sabha election percent printed ke za
plane face na bamze nznai kamai ge loi gai drei chuna results pe daira rune dlei zai vote sei daira bza ni soga ba menche kyu zimdai dammai ge sei dai gule chau mena duwang ra hangen no mai lo ningnui maning du chigai ne le za nznai kamai ge nalang ba pasna be face Lok Sabha election state bana union territories na za constituency ringeuses naga bambeza Punjab banai Uttar Pradesh state ge seat kreuze kachum skui West Bengal ge deset Bihar ge sruk Odisha ge madai Himachal Pradesh ge kachum Jharkhand ge zaneket Chandigarh ge le za indiram ge hnaikom Lok Sabha election bam ge diwang rahang ge kannumbe channels kacham mena njanai kammai ge exit poll ya dele zai chi ge BJP manai punize kahro me NDA mena diwang dai gule ze ge ke mena lya dele mihang sa mena lya gai bige BJP manai NDA mena diwang rab ze seat hachum ze himreuze skui mang nai chum ze ringeuze surugria diwang gule ze chedele za India block mena seat haike ze ringeuze kan mang na haike ze rak surug ze medai zai magda mena himreuze kachum mang na himreuze de sa za mihang sa mena lya dai ze NDA manai BJP mena seat hachum ze rak sna ze kan mang na hai medai ze kya diwang gule ze lya gai dele za India block mena seat haike ze skui mang na haike ze himreuze skui zai magda mena unkai ze de sa mana himreuze de sa diwang gule ze lya dele za ka cham ba channels ramege du diwang ra hangge kanumbe exit poll nznai kamai ge lya dele Zane North East State pabam kacham Assam Manipur Meghalaya Mizoram Tripura zane West Bengal ge namailu ge tingsia ze na triwang begene kahzam me zai chaidi mramze kacharang kang pegule hije Indiram go Prime Minister Narendra Modi ne bugu ex Twitters ge rang pa kai dele zai chiporo ge kahzam me ze tle rahange changringe minna hangket ge pegule ze cheu zai chaidi me hange minna hangket ge puni ki bo me hange langna pegule ze rang ba kai dele zai pso angka ge Mizoram ge state government ZPM gu pasui tebi leader zai Mizoram gu chief minister Laldu Humane du rang ba kai dele Mizoram ge a kaklei be peze chaidi mze minna hangket ge state government lam ge na kanga be charang kang puni ki bo me hange langmadai pegule ze Zane North State Assam Golagat district ge tetibag peke huzi inkaise skui ge banai himreuzi ket mai ge hatei zo me minna hang minye mze police mene nimdele ze sale zai pnui da ge na hatei pui hedai ze sna nimpele ze sale zai cheporo ge pui inkaise kana peke huzi inkaise skui mai ge nimpele ze ateu zai pui inkaise minye ka peke huzi himreuzi ket mai ge nimpele ze sale Zane Manipur ge hnaikum Lok Sabha election bambu vote sei rabze plane inkaise medai counting center Kreuziket district headquarters Imphal East Imphal West Bisnupur Tobal Chandel Ukhrul Senapati Kangpokpi Tamenglong Churachandpur zai Zirbam plane counting hall ringeugene seigule izakachudeli Zane Chennai gene Mumbai tedbe passenger haike ze hangrex na ze knam ze pungbe Indigo flight ne limblunge bomla lebeze znai kammai nchekyo ziket ge tawnang gene Mumbai ge limkeule ze kachuli Zane North East State pabam kacham Assam Meghalaya Arunachal Pradesh zane Sikkim ge nchekyo zim ngeurya kachangbe tingrui changule ze IMD mene salai Zan Assam Golagat district en znain chekyu ziket kammai ge hapa plamchi magbate gailu ze minna hangde sedme pnui hangge I magze nradi le ze kachedre suppose zigene chuna hapa te bitinge hapa plamchi magbremze kadada otemra zai man ting ralei Zan Assam ge hanaikum Lok Sabha election bambugo exit poll BJP mine plane sit kreuze medai bamige skui mangna kreudi pelle gulei ja chu zan Congress mine ket mangna kana dui pelle gulei ja chu za AIUDF ma 2 lakh ne 2 lagu zan keda dui pelle gulei ja ka chedli
za India ram ge hanai kum te tiba ka pe keu ge government go service tax GST ka cham begina ka charang kang ngau chang bze krol la ke ze chang rasna ze ka chum ngau chang le ze ka chule za inji kum ka pe keu ge ngau be sona hanai kum ka pe keu ge ngau be a 6.9% na to le ze ka chule za hanai kum te tiba kram keu ge do government go service tax ka cham be hawong undui gai begina plana ka charang kang krol lak na ngau le ze ka chule rai lang ba te ze za Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne hanai kum gdibe Lok Sabha election bam blam ge ne Kanyakumari Vivekananda Rock Memorial ge nchat kak hadai ze mingeu kaklum beta meditation te bzen nai ntekyo zikat kamai ge loigai dai dele Zane panvel ge Indiaram Bollywood actor Salman Khan go gari ingira hange kame mina hang madai mize Mumbai police mene nimdele ze ka chedele zai pnui ze Lawrence Bisnoy genge ka haro me bole ze sali zai tiga pnui hreimro gimirme te tate bize Pakistan ke de gen hreimro gimizo meda gen lui ko le ze ka chuli Zan AAP go convener Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ze loket hange mpet ka hange bel pe beze pihi znain chekyo ziket kamai ge loigai dai dele zai Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ne Delhi go court haturam biki ge pachon chekyo ze snare ka changba mpet ka hange kyam dele lis do Delhi go court haturam biki ge ne lun me uta dele chpo ze ge ne AAP go convener zai Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ge banggen main chekyo zikna ntangmai ge gudle Zaina TMC mena rezete bam West Bengal ge hanai kum Lok Sabha election bam ge duwang rahang ge nomai be exit poll channel ka cham mena lia gai bige India News mena lia gai bige BJP mena sit nkai ziket Trinamool Congress mena kreuses kui duwang le gulei ja chu zai Republic Bharat me bonen lia gai bige a BJP mena nkai ziket mangna nkai ze mingye zene Mamata Banerjee kyangna Trinamool Congress me bone sit kreuses rongmana nkai duile gulei jaka chedule zai hanai kum West Bengal ge Lok Sabha election bam bige a government te ka halera numai dile jaka chedule BJP me bone ai gena na main chekyo zikna ting kum changna jang khai je medai takmai ting chua ki dere insa po bza loi gai dile pe gai zain king gai ni mele ne je to dile